Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ndabaramutsa mwese aho muherereye, amahoro y'Imana. Tugarutse mu cya kiganiro cy'inyigisho amagenda zibashikiririza nkaba nitwa confiance vyizigiro. Ubuheruka twarize kwijambo rivuga ukwizera yuko ariko gutangurira byose. Hanyuma tugarutse rero ku nyigisho zikurikira rivuga ku rukundo kubahitamwo inzira y'Imana. Iyo umuntu amaze kugira ukwizera amenya ko ubwami ari bubiri, kandi iyo umuntu amaze gusomana amajambo yo muri no Bibiliya yera kandi akayizera amenya yuko Yesu ari uhoraho, Yesu ko ariwe yaremye byose. Tukamenya yuko haba abantu, haba isi, haba ibirimwo, haba abamarayika, haba abasatani, byose ko ari ivyaremwe. Mugabo muri ubwo bwami bubiri hari ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'isi. Ubwami bw'isi nibwo bwami bwa Satani kandi nibwo bwami bw'umwiza. Mugabo ubwami bw'ijuru nibwo bwami bwa Yesu Kristo kandi akaba ari bwo bwami bw'umuco. Rero mu guhitamo neza ahitamo ubwami bw'ijuru, ahitamo ubwami bwa Yesu Kristo, kuko ubwami bw'isi bwamaze gucirirwa iteka, buriho kubw'ikiringo cyabwo. Mugabo icyo kiringo niyo cyarangira ntabwo yusura kubaho ukundi. Mugabo kubizeye ubwami bw'ijuru buzobandanya kubaho, kandi duhamagarirwa kuzobana n'uhoraho ibihe byose. Reka rero twigere kubakurikira inzira ya Yesu Kristo. Abakurikira inzira ya Yesu Kristo bakurikiye inzira y'urukundo, kuko Kristo ni urukundo. Ariyo mpamvu hari n'ijambo muri Yohana igice cya 3:13. Reka ndahabasomere kugira ngo tugende hamwe. Yohana igice cya 3:16. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ari rwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nari kwigisha urukundo rw'Imana, mugabo ubwabwo ni rurerure cyane ku buryo ntabwo reka tube twihojeje aho, mugabo tugende ku cyo nateguye nyine ko twiga muri kano kanya. Muri kano kanya nifuza ko twiga ku rukundo, ugukunda Imana. Nifuje ko twiga ugukunda Imana n'ugukunda bene data. Reka dusome Matayo igice cya 22 ku murongo wa 34. Ibwirizwa rikuru. Abafarisayo bumvise ko Yesu yajoreje abasadukayo bakoranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigisha w'ibyagezwe aramubaza amugeza ati, mwigisha, ibwirizwa risumba yandi mu byagezwe ni irihe? Aramwishyura ati, mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo ni ryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo niri, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Kuri ayo mabwirizwa yombi ibyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo byenenako. Mu yandi majambo, nta bwami butagira amategeko. Ibyagezwe ni nk'amategeko cyangwa ni nk'amabwirizwa. Amabwirizwa ni ibyo umuntu abwirizwa gukora. Ibyagezwe ni amategeko. Ubwami rero abizeye Yesu, abahisemo inzira ya Yesu, kuko Yesu ni uhoraho, avuga ati,
mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Bivuze iki? Hari abantu bavuga ko bahisemwo inzira ya Yesu, mugabo kandi bakurikiye n'inzira y'isi, bagatambikiza muri byose bibiri. Mugabo ngaho ijambo mbere rivuga ko ibwirizwa rya mbere, ibwirizwa rikuru, kuko Imana ari Urukundo, avuga ati namwe nimwinjire mu rukundo n'ibikugize byose. Hariho abaha imitima Imana, mugabo bakagumya imibiri yabo, imibiri yabo bakayibandanya mu byo gukora iby'umwiza n'ibyo guhimbaza isi. Ariko Imana ivuga ati mukundishe Imana ibibagize byose. Ugukunda Imana, kugira ngo ukunde Imana, ni uko ubanza gutahura urukundo rw'Imana. Iyo umaze kumenya urukundo Imana yadukunze, nibwo rutuma nawe uhitamo gukunda Imana, kuko umuntu akunda uwumukunda. Kandi n'Imana imaze kudukunda igaruka kuvuga ati rero nkunda abankunda, kuko abatankunda naramaze kubakunda nkabereka urukundo rwose ntabwo bankwiye. Urwanko ruva ku mugwanizi, ruva kuri Satani, ruva mu mwiza. Iby'ibyaha byose ni iby'ububi. So tugaruke kuri rwa rukundo. Ugukunda Imana niryo bwirizwa rikuru, ugukunda bene data niryo bwirizwa rya kabiri. Mugabo amabwirizwa yose ariko uko ari abiri, ngo ibyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana yose yenena kuri ibyo bibiri. Mu yandi majambo, amategeko yose n'ibyagezwe byose bihari si yindi ntumbero, ni ukugira ngo mube mu rukundo. Iyo umuntu adasobanukirwa urukundo, umuntu acakoresha ibyagezwe. Uca usoma ibyagezwe, Matayo biruzuye, ugiye mu kuvayo urabisangayo byagezwe. Ibyagezwe ni amategeko y'urukundo. Akarorero, ntukice. Wokwica ukunda ngo ndakwice kubera ndagukunda? Oya, nta wica wakunda. Ubwicanyi bukomoka ku rwanko. Naka ndamwanka niyo mpamvu ndamwica. Ntabwo ndamwica ngo kubera ndamukunda. Ahubwo ukunda uramurinda kugira ngo abeho. Igituma umuvyeyi agaburira umwana buri munsi no kugira ngo umwana we abeho, so kugira ngo amwice. Ibyo bikomoka ku gukunda umwana wiwe. Iyo umuvyeyi akunda umwana wiwe, amufata neza, amuha ibyo akunda, ibyo agomba byose, ubwo n'urukundo, ntabwo ari urwango. Rero uwica si kubera bakunda, nta wica wakunda. Nabijya anye by'abatanga abana babo bimaze kugira ngo baronke amatungo n'ibindi. Urumva ko babayise mu yanzira y'umwiza, bwa bwami bw'isi, kugira ngo uronke iby'isi uhabwe amategeko yo kugira iki? Yo kugira inabi. Ubwami bw'isi, ubwami bwa Satani bwubakiye ku kugira inabi. Mugabo ubwami bwa Yesu bwubakiye ku rukundo. Ruvuga ngo mukunde Imana uhoraho n'imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'ibibagize byose. Mu yandi majambo, ibibagize byose mubyubahishe Imana. Ukubaha Imana niko gukunda Imana. Ukubaha Imana ni ukumvira icyo Imana ivuga. Nacyo icyo Imana ivuga ni ukuyikunda no gukunda bene data. Ariko kuvuga ati mureke ibyaha, reka kwicana, kuko abo uri kubica ntabwo ari ukubakunda. Reka gusambana, kuko ibyo byo gusambana nta rukundo rurimo. Mugabo urukundo icyo ruvuga, usomye mu Itanguriro ku byerekeye cy'ubusambanyi. Reka turabe gato kugira ngo dutahure neza. Igice cya kabiri, urabe igice cya kabiri umurongo wa 24, ngo nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina
akabana n'umugore wiwe, apana abagore, umugore umwe, umugore wiwe akaramata, ubudatandukana, apana by'amadivorce ngo kubera ngo turadivorce, ibyo nta rukundo rurimo. Mu rukundo ruvuga ati umugore akaramata, bakaba umubiri umwe. Ubwo nibwo rukundo. Iby'ubusambanyi nta rukundo rurimo. Ibyo kumenya ati umugore wa naka ukagenda ukamufata ukamusambanya, ibyo nta rukundo rurimo. Nk'uko nawe utanezererewe, ninde yavuga ati ndakunda umugore wanje kandi anezererwa ko asambanywa n'abandi bagabo? Kuko icyo nzi cyo nuko n'abantu banicana bazira, ugasanga umuntu umugore wiwe bamusambanije akagenda agafata asambanya umugore wiwe akamwica. Mwumva ubusambanyi hari urukundo rurimo? Nta rukundo rurimo. Urukundo ruvuga ati mwubahe, ntukipfuze inzu ya mugenzi wawe mu mabwirizwa 10. Bisugura yuko umugore w'abandi reka kumwumvira kujya n'umugore wa naka nyine, umugabo w'abandi n'umugabo wa naka reka kumwumvira ko ngo umwumvire ngo umuronke ngo ibyo nibiki. Urabyumva? Ibyo ntabwo ari urukundo. Urukundo icya mugenzi wawe n'icya mugenzi wawe. Nufata ngo naka kurangwa afise ibintu kandi amwica ndabyegukire. Kwiba nta rukundo rurimo. Mugabe ibyo byose bigize iki? Abisa. Mwisi ukurikira inzira ya Satani. Reka tubigire ko nyine byose hamwe kugira ngo bisobanuke ndetse gusomba. Mu mitekere mu bya Satani umuntu ajeje kugira inabi. Kugira ngo ufate inzira ya Satani, nawe nyine ni kuyegene ku Imana. Imana ivuga ati Imana utandukane na Satani, utandukane n'ububi, uze mu rukundo. Niko na Satani avuga ati va mu rukundo. Icambere uhabwa kwatura nuko utazakira agakiza, nuko utazosura kwemera by'agakiza, nuko utazokurikira inzira ya Yesu, nuko wihakana Yesu burundu. Umaze gushikana muri dosi, mu kwatigwa ubanza gukora ibyo Yesu byose yanga. Ibigeragezo bya Satani nuko gukomeza mu kugira inabi y'ivy'Imana yanka byose. Agutwara mu busambanyi, agutwara mu bwicanyi, agutwara mu kwiba, agutwara mu by'ishari, inzigo, kwankana, guteranya, ibyo byose bivanye nuko ukomeye, bivanye n'ibyo yabashije, ugahabwa umugabane mu bya Satani, mu by'isi bikwiranye n'ububi bwawe. Mu Mana naho nuko nyene Imana ikunda abayikunda. Imana yaradukunze. Urukundo Imana yadukunze rero yatanze umwana wayo. Imana yatanze umwana wayo. N'umwana ubwiwe yarakunze, aza kubabazwa mu isi imibabaro yose kugira ngo twebwe abari gupfa duhabwe ubugingo. Urukundo rw'Imana ruhera mu itanguriro. Imana iraturema kandi hitamwe umuntu kubuganza byose. Ubwo nibwo rukundo Imana akunze umuntu. Mugabo imushiriraho igiti aravuga ati kijya giti ntukakiryeko, kijya giti ntakijya kuzwa. Ariko umuntu ahendwa nande? Na Satani. Ukubesha, umwuka wubesha, uburyarya. Ibyo nibyo bigize Satani, nibyo bigize umwiza. Mugabo ukurikira ukuri, havuye ukwizera Imana, haza gukunda. Urukundo nijya bwizwa rikuru. Ibyo byose by'ibyaha tubuzwa ni ukugira ngo twirinde ukuva mu rukundo. Ibyo umuntu akora yaburewe ntabwo ari iby'urukundo. Atajya muri kamere y'umubiri. Umubiri wacu ubwawo ni uw'isi, kandi ugomba kumvira iby'isi kandi ugakunda iby'isi. Mugabo mu gukunda Imana bivuga ati dukundisha Imana, twici iby'imibiri tubyicisha imwemo. Muzabisoma mu Baroma. Namwe nimugire umwete wo gusoma ijambo, kuko ijambo niwe Kristo. Kristo ni ijambo. Uko ijambo ryuzura muri mwebwe nibwo bushobozi bw'Imana baba muri mwebwe. Ugukunda Imana no gukunda bene data niko gutandukana n'ikitwa icyaha cyose. Utandukana n'ikintu cyose cyitwa icyaha n'icya Satani. Ikintu cyose cyitwa icyaha ugira umwete wo kukivaho. Ahubwo nibyo kunanira ku bwa kamere y'umubiri bivanye n'urwego umuntu abigendeyemo,
usaba Imana ikakuza inkomezi no kugushoboza kubivamo kandi ikagukira n'inzira yo kubivamo. Rero gukunda Imana, kugira ngo sindabarandire kandi nanjye n'umwanya ntabwo ari mwinshi, naka kanya gato nari ndose mugabo nivuje ko twoganira kuri iryo jambo ry'urukundo. Gukunda Imana, gukunda bene data no kurekana n'icyaha, no kugorokera Imana, kumva icyo Imana ivuga umuntu akagikora. Imana ivuze ati rekana n'iki, rekana nacyo. Imana ivuze ati kora iki, kora icyo. Imana ivuze ati icyobera kuri wewe ni iki, nuko. Akarura mu ntahe, kuko ni byiza ni ntahe kuzikoresha. Kuri jewe, igihe nari mu isi narakundanye nayo by'umwihariko, narakoze ibyo mu isi, narakunze isi, narayigendeyemwo, ndagarukira kure kure kure. Mugabo isi nta rukundo igira, kuko urukundo ni urw'Imana. Kuko mu isi uragira umwete mu buhizi bw'isi, mugabo n'ubundi isi ikakugira iki, ikakugarukako, ikakumira. Ntacyo wakora cy'ubuhizi kuri Satani cyatuma Satani atakwica, kuko intumbero z'ubwiwe ni ukwica no kurandura, ni ukurondera abo yisasira, ni ukurondera abuza agakiza, kuko uwe atagakiza afise, yaciriwe iteka, nawe arondera abandi bagwa muri uwo mutego nyine. Nk'uko yakwegeye abantu urupfu, woca uvuga ko Satani yakunda umuntu urukundo rwahe? Kugukwegera. Imana yavuze ati kirya giti ni icy'urupfu, niyo wakigiye uzopfa, ariko Satani akatati ngo nukirye. Womenya ko isumu yica ukayishyira mugenzi wawe ngo uramukunda ngo nayirye? Ahubwo ugabura amasumu, ugabura amarozi, ugabura ishano ni umwansi kandi n'umubi, nta rukundo ruri muri byo. Mu rukundo ugirira neza umuntu uko ushoboye kose. Ntabwo wemera kubona mugenzi wawe ari mu byago bikomeye, hari icyo ushoboye gukora ntumurekera uko onye. Mu rukundo ahubwo ubabararana nawe, ugakora uko ushoboye kugira ngo nawe agire agahengwe. So kurande rwanjye rero isi imaze kunyanka, nagize ibyago bidasanzwe, ahubwo rero n'ibindi byose mba ntavuga kubera nyine kuko nyine nuko nyine bimeze mu isi, si byose umuntu aca ategereza kuvuga. Mugabo gusa kimwe, twabaye mu bihe byo gusara, tuba mu bihe byo kubura amahoro, tuba mu bihe byo guhigwa n'impwemu y'urupfu. Mugabo reka tubyihoze. Hama rero turagira ku rwego tumanuka muri Afurika nk'abahunga, mugabo duhurirayo n'umuntu yitwa Yesu, aradutabara, atugarura amahoro, atugarura ubwenge, atugira abazima kubw'urukundo rwiwe. Yadusanze mu marira, yadusanze aho twari ku mfiro, yadusanze aho twari twarengewe, aradutabara. Umuntu amaze kumenya rero urukundo rw'Imana, agasobanukirwa urukundo rw'Imana, akamenya ko Yesu yapfuye kugira ngo ntituve dupfe rubi, akamenya ko Imana yitangiye ibimazi byacu, yatubera ikimazi kugira ngo ibyaha byacu biharigwe, akamenya ko uwihana wese aharigwa. Urukundo Imana yadukunze rero nibwo rwatumye natwe tuyikunda. Ukuyikunda si ukundi, ni uguheba ibyaha, ni uguheba iby'isi, ni uguheba ibya Satani, ni uguheba iby'ububi, mugabo kuba mu buntu bw'Imana. Icyambere, uburongozi twagize bwabaye bwo kugaruka, mugabo nta nyota yo kugaruka twari dufite. Twavuga ko dushyitse mu buntu bw'Imana, ko dushyitse mu bantu bazi Imana, ko dushyitse ahantu Imana iba, ko dushyitse mu turavuga toya nova ngaho gute kandi arondose amahoro, hariya ko atamara nigeze ndonkayo, ko hampindutse, ko byahindutse, nusubira ngo bigende gute? Ariko kukubaha Imana turahaguruka, turagaruka. Kanatsinda nta mugabane tutatu cyafise, kuko byose twatamaze
subiza isi. Byose twari twabitangatanze. Ukeneye kumviriza ntagenda yumvirize kuko iriho kuri Facebook, YouTube n'andi yose namanuke. Abatabasha nabo basabe tubatumire muri WhatsApp, nta kibazo na kimwe, byose birahari. Mugabo mu ncamake, Imana imaze kudutabara, duziza kuba mu kuyumvira. Nimba turi uno munsi ni kubw'ubuntu bw'Imana, kandi nimba nawe ngo n'ubu tukiriho ni kubw'uburinzi bw'Imana. Ubundi kubwa Satani, ugwanko rwa Satani, kuko iyo umaze gukunda Imana umaze kumwanza wa Satani. Mugabo kurande gwanje cyo shima nuko Satani ambere umwanzi ntaranamenya Imana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Isi irakwanka utaremera Imana. Isi irakwanka nubwo wari uwayo, ikakwanka kandi utarahita mu Imana. Rero kurande gwanje isi yanyase ntaramenya Imana. Muri uko kubura amahoro no kwirukanga no gutangatanga hirya no hino, niko gutubirana n'umuntu mwiza yitwa Yesu arantabara. Angira imbabazi ku byaha nakoze byose, kuko ibyaha twari twaragendemo byarumurengera, ibyo twakoze ni byinshi. Ariko Imana iratugira imbabazi, iratwakira, iradutabara, iratwambura, hanyuma ituyobora mu buntu bwayo. Nabwingo n'ubu tubaye ku bw'ubuntu bw'Imana, kandi turi mu bwami bw'Imana, kandi twizeye iherezo ryiza. Nuko twari kwijambo rivuga gute? Havuye ukwizera, byose bitangurwa no kwizera, kuko ntiwakwegera Imana utizera kwiriho. Ntiwakwegera Imana ukekeranya ko Imana ibaho. Havuye kwizera, kubahisemo neza, bagahitamwo ubugingo, bagahitamwo inzira y'agakiza, bagahitamwo inzira ya Yesu. Ibwirizwa rikuru ni urukundo. Ni urukundo, ariko gutandukana n'ibyaha. Umuntu atandukana n'ibyaha, agatandukana n'ibya Satani, agatandukana n'iby'isi, akiha Imana, agakunda Imana, akagorokera Imana, akagendera mu burongozi bw'Imana, kuko nico namwe mwera twamuherewe kubihana, bakezwa, bakizera, bakabatirizwa, bakavuka ubugira kabiri, bahabwa umwuka wera wo kubayobora no kubakumenya icyiza n'ikibi. Muri ino si y'umwiza hari n'ibyabonekana nk'ibyiza mugabo ari bibi, kandi muri ino si y'umwiza hari n'ibyabonekana nk'ibibi kandi ari byiza. Akarorero, Yuda agiye kudandaza Yesu, kubice Yesu babikoze nk'ibyiza, bazi ngo ko bagwanirira Imana. Bahara Yesu nk'umubi, baroga umuntu yita Imana akwiye kuvaho. Bamwagirije byinshi, baramwica, bamuhora kuko atari munsi y'ububasha bwabo. Abamugerageje ni bande? Abafarisayo bumvise yuko Yesu yagereje abasadukayo, bakoranira hamwe. Umwe muri bo w'umwigishwa w'ibyagezwe aramubaza, amugeza. Aba bari abantu bakoze ibyo bazi ngo bakoze neza, bakoreye, urumva babikoze ku giti cyabo, babona ko bahanye umuntu ku bw'Imana. Ariko kandi nubwo bubi bakoze bwabaye bwiza, kuko ba Petero bagiye kubugwanya, yavuze ati oya, nibirakwiriye ko mpfa, kuko urupfu rwiwe rwari rwo gucungura twebwe. Yapfuye mu gishingo cyacu. Ntushobora kumenya ukuri utari mu Mana, kuko Imana niyo kuri. Mu burongozi bw'Imana niho biduha kuba mu mucyo no gushika ku kumenya ukuri no gukora ibyiza. Hari abantu benshi mu isi bari mu busambanyi, bazi ngo bari mu rukundo. Ubwo nta rukundo namba, ahubwo bari mu mwiza no mu bubi no mu bwononyi. Hari abantu bazi yuko ubusambanyi bwabo byo bakora ari by'urukundo no kugira neza.
hari abantu bariko barahonya bagenzi babo bazi ngo bariko bagira neza, babatwara mu mayoga, babatwara mu mabwate, babakinagiza irya nino, bazi yuko bariko bagira neza. Kuko nanje aho narimo, kuko nje sinagaruka no mu kino gihugu, naragenda no mu bihugu bindi byose nkakora ivyo. Ariko muri byose nkabibaza ko ndiko ndakora ineza, ariko nta neza nimwe irimo, uri gukorera umubi. Kuko ibyo byose bibuza abantu agakiza, kuko gakiza nakiherezo. Icyo nico kindi kintu abantu badatahura, igihe ciherezo. Kuko isi yaraciriwe iteka, Satani n'ubwami bwiwe byaraciriwe iteka, hari igihe cirandurwa. Mugabo abizeye Imana, abakunda Imana, abagumye mu gakiza, abihanganye gushika ku iherezo, nibo bazobona Imana, bazobana n'Imana, nibo bafise ubugingo budashira. Mugabo abandi bose byabo bifise iherezo. Ubuza umuntu agakiza ko kuzobaho ibihe byose, ukamutwara ngo umugiriye neza, umutwara mu bintu by'akanya gato, mugabo agapfira mu byaha byiwe. Nuko ibwirizwa rikuru n'urukundo, havuye ukwizera ugahitamwo inzira y'umuco, hacakurikira urukundo. Kandi muri urwo rukundo nirwo rutuma umuntu yihana. Ukundwa n'Imana, umenye urukundo Imana yagukunze, nk'akaro kuba ukiriho no munsi ukaba utarapfa, uravye ibyo wagiye uhura nabyo byose Imana agiye gusimbisha. Kandi si n'abakristo gusa Imana ikiza n'abanyabyaha, ndetse n'abariya bahisemwo umugwanizi ubwabo bariho kubw'Imana, kuko Imana niyo ifise urufunguzo rw'ubuzima. Ubundi ku bwacu abizera tuba twaramaze gutabagura abo bantu bitwa ko ari abanyabyaha, tuba twamaze gutabagura iyo myuka mitwa ngo n'abadayimoni, tuba twamaze gutabagura ibyo byose byakiriwe iteka. Satani nk'uko Imana yotanga ububasha ikakingura ikavuga ati ngo Satani ndamubahaye, mugabo ntabwo bipfa, kuko igihe cyabyo ntikiragera. Igihe cyabyo ntikiragera, niyo mpamvu nakira abadayimoni bavuga ati mbega Yesu duhuriye hehe ko igihe cyacu kitaragera? Ugomba utwije agacinyaguro ati tureke tugendere mu ngurube, ugati mugende, kuko igihe cyabyo ntikiragera. Uno munsi abicanyi baricana bakabandanya bakabaho, uno munsi abiba bariba bakabandanya bakabaho, ndetse no mu kwiba kwabo bagasenga ati Mana umfashe simfatwe, kandi bakiba bakabandanya. Uno munsi abantu barakora ububi bwose bukabije, busambanyi, ukugendana abagabo ku bagabo, abagore ku bagore, abasambana n'ibikoka, abasambana n'ibita, bakabaho kandi nta n'inkomanzi. Nuko igihe cyabyo cyite, igihe cyo guciribwa urubanza ntikiragera. Mugabo Imana iravuga ati, niwasoma ngo urabikora byose ukibaza ko mpwanye nawe, ngo ariko ndaje vuba gutanga ingero ku muntu wese ihwanye n'ibyo yakoze. Abakoze neza, abizeye Yesu, abashinzwe ku rutare bazogira ubugingo. Mugabo abahisemwo ububi bazobona amateka yabo. Amasezerano ya bose ariho, amasezerano y'abizera Imana ariho, amasezerano y'abizera Satani ariho, kandi impembo zizozira rimwe. Hari igihe cy'urubanza aho bose bazotonda mu rubanza kugira ngo bacirigwe amateka. Mugabo kiba igitangaje, hari abakora ibyaha bakabibona ibisanzwe, mugabo cyagenda icagera ubwabo bazotinya guhagara imbere y'Imana, bazohinda umushitsi, ntibazobaca guhagara imbere y'Imana. Kuko igihe wumvise ijwi ry'Imana uzitahura kandi uzimenya, wowe ubwawe uzicira urubanza. Urabye abantu nze badamu bamaze kugicamo, nta kibazo bakiriye nyene, kuko bamaze guhendwa n'inzoka barakige, nta problem. Mugabo bumvise ijwi ry'Imana byagenze gute? Birutse kwinyegeza. Bamaze kwinyegeza, bavuga ati Adamu uri he? Ngo twumvise ijwi yatugenda kwinyegeza kuko tutinya ko batubona kubera ibyaha bakoze. Bagatera aha wari kuri cya giti, yagize ati ngo twaye nahenzwe na wa mugore. Wumviriza,
Imana ifitanye isezerano na buri muntu wese. Ibyo nibyo Yesu yazanye. Ibya kera byari iby'abayuda, mugabo ibyo Yesu yazanye ni ku muntu wese. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, yatanze umwana kugira ngo abamwakiriye bose babasha gucika abana b'Imana. Amasezerano y'Imana ku muntu wese. Kera Imana yarasezerana n'abagabo, ubu unye irasezerana n'uwo ari we wese, umuto, umukuru, umuhungu, umukobwa, umugore, umugabo, ntacyo bitwaye, umugiriki wabo, umuyuda wabo, umurundi wabo, umunyamahanga, impande zose, bose ni isezerano ku muntu wese. Ubwo nibwo rukundo rw'Imana yasezeranye umuntu wese. Ntawe uzavuga ati ngo nahenzwe na naka. Ku giti cy'iwawe isezerano urarifise, kandi icyo uhitamo cyose gifise impera yacu. Nuko kubahitamwo Kristo, mukunde Imana, mukunde na bene data, mugire umutima w'urukundo, kuko nicyo duhamagarirwa. Iyaduhamagaye ni yera, kandi yaduhamagaye ni rukundo. Niyo mpamvu ko natwe nk'abana b'Imana, nk'abana bayo, tuba mu rukundo rwayo, tukaba abera, tukitandukanya n'icitwa icyaha, tukitandukanya n'umwiza, mugabo tukaba mu mucyo, tukagorokera Imana. Ngo nimusubirize ikibi mu kindi, ahubwo mugirire neza abagira nabi. Ngo ukora icyaha cyose atari cyo kumwicisha, ahubwo musenge Imana kugira ngo atabaruke ivyo byaha. Impamvu twigisha n'amajambo ni muri rwa rukundo nyene, kugira ngo dutabare n'abandi, kugira ngo tumenyeshe abantu bose, tubibutse amasezerano y'Imana, kugira ngo n'abari mu byaha, kugira ngo n'abasubiye inyuma bagaruke. Kuko Imana ivuga ati nimba Yesu yarabapfiriye kugira ngo mubeho, namwe mukwiriye kugira iki? Kwitangira bene wanyu, kugira ngo nabo bave mu byaha. Njo ivo kubw'urukundo rero, kubizeye Imana bagahitamwo inzira y'urukundo, mukwiriye kugira urukundo, mukwiriye gutandukana ikintu cyose cy'icyaha. Nuko Yesu abahezagire. Amajambo yose gusangira muri kano kanya nayo Yesu abahezagire. Tuzokurikira ku kigwa cyitwa ukwihangana, kuko havuye ukwizera, hacyaza urukundo, hacyaza ukwihangana. Nuko Yesu abahezagire.